Papa Francis aligire mu magara gensi izoba rya nyuma bazyo kitararire myaka 98 bwanyuma yo kuterwa stroke hamwe n'umutima gwe kwekwata mu cyo kwitwa cardiac arrest. Papa Francis akamara isandi 5 mu irwaro ari kujanja bw'indwara irukumanywa nka pneumonia. Nabwanyuma akayija yasiburwa ukwezi kumwe ukwingwire izagarire abekerezo mu Kristo amatsiko ngo amagaraje gakaba gagaritsere busya. Izuba rya Sunday hari Easter, Papa Francis akahubiraho abantu mu St Peter's Square mu kaceshe kerizuba ba Vatikani bashoza ebishani bya papa birkoreka ukwajwe imyenda ye y'ubwa papa ubu omberugwe guteiwe umushanduce yembaho ar Santa Marta Residence. Umwanya ugu Papa Francis numabirahirize imyaka 12 no kushoba ari kuhereza imirimo ye nka papa. Bwanyuma y'amakuru go kufa kwa papa uburomborombo butari bumwe na bumwe burukuraturwa bwanyuma ya papa kurwo munsi butandikireho makuru agandi agutwinire kurwo muri Vatikani mukasheshekeri izuba nitsigambwa ku papa ari kutekatekwa kuzikwa ahizuba rya Sunday shahina zakasheshe. Umugandi makuru agutwinire umukoro gwo kushendekereza umbere gwa papa gwija korwa aha St Peter's Square kandi gwija kwebemberwa Cardinal Giovanni Battista Re. Banyuma y'emikoro yo kushabira umbiri g'umugenzi umbiri gwija kutwaro aha St Peter's Basilica na bwanyuma atwarwe aha Basilica ya Santa Maria uzikwa.